Nanti muka live, nanti kita bukanya pada tu kamu chat aja. So nama kebuah kreatif kucing. So in the house. Hey. Don't mind me, I'm gonna wear glasses today because my eyes bengkak. Oh, Nato. Bukan Nato. Testing mic. Mic dah on ke tu? Don't change the thing, you are amazing. I think it's good. Hey yo, what's up everyone? It's your boy Spreshila and welcome back to my channel. Welcome back for those who have subscribed to my channel, and also thank you for your support, for your endless support to this channel. Terima kasih yang kita semua selalu bisi, selalu support, selalu tekan like, selalu rajin pada video aku. All I want to say is thank you to all of you. So, sarito seperti kita pada bah intro tadi, nyalah yang akan kita pada bah sepemanjai vlogging ko sarito, and we have really special. I think this is my most special vlog I have ever done in my life. Can't wait to show you guys the vlog and hope you guys enjoy this vlog. So tanpa kumansau masa, aram kita mada vlog sarito. Hey guys, jadi dia tu dah datang bak kucing. Udah makai ngobala influenza. Influenza ke belakang penyentik tahu boleh pada boleh pada nya semutah belakangnya nya. Dokter bisi Julai pihak kau atau bala idola kita bala di atas dari nya. So nanti muka live nanti kita bukanya pada tu kamu chat aja. Rumah yang Sarawak kita. Belakang boy in the house. Hi everyone. Hello. Hi. Hi! Hi everyone. Yang belakang ko to sida dari KL lah, mostly content creator dari KL. Belakang to sida kucing ku content creator. So nyalah pengok kami malam tu just makai so pergi lalu start shoot ngau sida to nya Leona ke Asia ngau asam otak. Aku baru jarak dari Sibu tarik jam 6 tidak jam 7 baru dari Sibu. Ada tu lagi kita pulai ke Nur kita Diau and gonna take a rest tonight, and tomorrow we're gonna rock and roll. Alright, Dato kita dah bandu Kudiau ba Gala City resident, and baru aja pulai hari makai and tak tarik makai pukul yang bala sida influencer banyak ya influencer kita Ibanpo, influencer dari Semenanjung, ngobaga influencer Melayu Sarawak bisa dia bagang tarik. So nama kebuah kreatif kucing tu sebab aku akan shoot ngok kita pagi pergi lah. So malam tu aku rest dulu sebab all the way from Sibu ke Kuching. By the way, aku nak diri macam biasa aku ngawa family aku, bisa balam adikku, my parents also ngawa aku sebab tu jalan-jalan jauhan, tu driving jauh adalah sangat-sangat nak nyamai ke diri. At least bisa siku dua ngau ataupun se-family. Nyama kami tadi rushing sebenarnya hari namanya laban adikku ke Predi nya dia mulai sekolah jam 1 jam 12.30, 12.30. So jam 1 pihak baru kami mupu hari Sibu, and then drive all the way direct. Laban kami bisa dinner jam 8 tadi. So need to rush. Nanti nitia ke jam bas nak sempat datang jam 8. Datang nak pun jam 9.10 ya. Malam tu aku rest dulu, and I will see you guys again in the next morning. Yo, what up morning everyone. Yo, what's up morning everyone. So baru je dah ni. Sebenarnya tadi kan aku macam asal aku 9-8 kali dah ni bisik sebab aku ingatkan aku dah lawan. Aku ingatkan orang dah start, and then aku nak sempat ke shoot. Nasib baik aku dah ni temu hari. Tanya aku dah ni temu hari alam. Yang kita mula aku shoot alamnya, lawan aku dah ni temu hari alam.
Mostly from yesterday. Yes, last night. Yeah. Hi. Asad. Right. Asad in the house. Salud. Asad. Right? In a second. Don't mind me. I'm gonna wear glasses today because my eyes bengkak. Yep. Yes, Sure, the sure, gang, sure, gang. sure. Gang. bengkak, gang. Gang, everybody. Mata bengkak, gang. Tu, lala nak kita tu asal mota. Janganlah cakap bahasa itu, saya tak faham. Kena cakap Iba, aku konten Iba. Oh, kena ibat. Atau cupcake Aisyah. Aisyah. And this is Leona. Hi. And Hi. umbrella. Yeah. And Hi. umbrella. Yeah. And Hi. umbrella. Yeah. Inga. Yeah. Say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Inga. Macam ni you want to open your dia? I want to. No, I already open it. Yeah. No, no, no. It's just the only word What that you know, I know yeah. how to say. So where should we do it? Here? JC, I'm vlogging JC. Okay, what's up? JC House. JC, up? yes, Sarawak what's represent. Yep, Sarawak Best in the represent. house. It's the Come first on. time So, to do this. Okay. Pas hari tu kita kat shoot ngau si Daya. So baru habis dah shoot video yang first tadi. And dato lagi kita akan shoot untuk second video. After video 1 dan yang video 2, and then baru kita akan wrap up habis pukul 12 lah. Asal motor. Okay, so kita stay tune ke videonya buat TikTok. We see you guys there. Ciao. Baru dah habis shooting for content for Vidasi, and thank you for these 3 Thank young you, bro. young Thank man. you for Yes. having us. Sampai hari gawai. I don't know when the video is coming out, but sampai hari gawai. Sama Riga Wai. Oh, ha. Nyamai. Okay, so Datuk habislah shooting Masih Dak ya. Datuk. Bukan Datuk ke? Lepas Oh, tu Datuk. Bukan Datuk. Lepas tu. Lepas tu. Lepas tu habis dah shooting Masih Dak ya. So I'll see you guys on the next vlog. Ciao. Datuk dah datang berumah. Jadi baru habis shoot tadi and semua kita pergi mula shoot kami tadi and yang untuk konten TikTok and also video tu bukan video tu nanti buat YouTube bukanlah video YouTube tu memang area kumpul vlog nadai sponsor. Jadi ke video buat TikTok, 2 video buat TikToknya adalah video sponsor oleh Vidasi air Europe yang kita mesti cuba. To be honest lah, terus terang kita bukan aku promote airnya bukan sebab selalunya kan kita promote itu sebab kita dibayar dan kita mesti promote tanya nyamai mesti madaf tanya tahu. Tapi to be honest air tu memang sedap. Memang ya, especially aku suka yang Vidasi yang Presa Guava-nya. Serius sedap, serius. Nanti kita baru habis sukan ke nyamai Europe airnya. By the way, Datuk ku makai tengah hari lunch. Aku tak boleh nak nemu igak makai berkucian tu. Main wah, tapi nak nemu kang igak lining. Jadi ni ketemu tadi. Tapau je sebab just ka duduk ba apa man duduk sambil ber Netflix. So tu tempat aku. Budak kita tempat aku. Ikan tilapia, okey. Ikan tilapia. Katanya sambil benda benda movie tu tadi. Benda play aku lagi. Nyak mana tahu mana movie tahu Escape Room Tournament of Champions. Kenal mula cerita baru ke lama ba Netflix. Tapi baru kamu dah lah. Aku baru kamu dah lah. So yeah, Dato just Netflix and chill sebab ramai lagi dekat shoot untuk ramai lagi nak shoot, ramai lagi dah habis shoot. Dah habis dah. Cuma tinggal kita bisa interview ngau YFM. Nanti nak silap aku bisa salah sebut aku ada Cats FM sebab nanti nak silap aku induk yang chat kunya ya bisa sebut Kucing FM kena. So ingat kunya Cats FM. Jadi rupanya YFM. Kita akan ke ngagai YFM lagi pukul 3.30 sebab on airnya jam 4. Jadi aku tahu baru makai kan aku terfikir kan ngaco siku orang badito. Aku ka VC Harry Francis kita VC ya lo. Tapi aku nade mari lah nade hari aku ketemu ya sebab tu aku padat. Kita nanya lah nama pong era tu. Aku rasa ya aja yang si free ya saya ko. Jom kita coba VC. Aku coba VC ya lo. The man. So Harry Francis in the house guys. Hello, okay. Tapi selalu dah mada Harry dalam vlogku so nak heran lah. Dan ya guys, kita nemu nama. Ule aku lupa bateri kamera. Bukan laban last minute-nya lah. Lain kalian tengah agak utara dan agak last minute. Sebab last minute perlu aku mula jam 3.30 kan. Aku macam, terus baik ku kamera. Nemunya kamera, namanya bateri kamera aku tahu. Benung cas, tinggal ba ando ku diau. So nyameh, dato lagi kita mendak tu adalah shoot ku ngena telefon kempuh hanya iPhone 7 Plus. So kita mendak lah. Sorry nanti yang pu nyak nantu mana. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah.
Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking buy the card the June blues. Yeah, I wanna try myself. Guys, tadi aku baru je habis interview buat YFM kan. Kita mendak pasangan liput laban kamera kumpul bateri tu tinggal tarik. Soalnya aku nak main kamera tu. Dia tu dah pulai ke tempat nu diau sebab kau mandi dulu di belakang kau. Okay, so udah mandi tu terlegi baru ke perjalanan malam tu. So Datuk free lah nak lagi pengawal. Kenalam deh. Ya, tinggi Datuk. Oh ya, kenalam ni. Oh, tu guys. Oh, kena gamai ni. Ini gamai di TikTok guys. Masih naik tu ni. Oh. Tu guys, masih nak saya itu. Anak-anak. Baru guys, Datuk lagi kita akan malam tu lagi kita enggak nak berjalan lah. Datuk mandi sekejap je. Malam tu kita enggaklah ini ke berjalan bab pasal kucing tu sebelum kita pulai pergi lah. So, yeah. Kita boleh mandi dulu. See you guys soon. Bye bye. So guys, that the end of this video. Thank you for watching. Thank you kita ke stay tune sampai habis mula video tu, vlog tu. Sebenarnya memang aku kat sambung vlognya sampai malam, sampai ke Pulai. Tapi bila-bila aku fikir, oh, I want to have my time with my, with my family. Tanpa aku pakai kamera yang macam, macam nak selesa. Macam aku kap jalan nanda bukannya. Macam dia pakai kamera dia mesti kak fikir kena dekat shoot, kena dekat megai bukannya. Jadi punya malas ke vlogging malamnya. So I decide to end my vlog main about swimming poolnya. So yeah, that's the vlog for today. And what I feel from this is the best experience. Itulah the truly definition of umur. Nak semestinya menentukan dia tu matang dalam satu perkara. Nak semestinya dia dulu makai garam bukannya. Sida-sida engau aku tu tadi bala-bala lebih-lebih lagi influencer kari sebenarnya tadi. Sida itu biak-biak aku sebenarnya. Asal tidak silapku ya ada 2000 ataupun 2001 kah. Dan Aisyah pun sama agak Leona aku nak sure. Tapi yang pasti Sida tu biak aku. I'm 24 but tapi Sida yang pun experience in this industry, in this dalam pembikinan konten, as a YouTuber, as a singer, as a TikTokers, they have more experience in this. Jadi aku tetap belajar, belajar. Nak ngira tuai tak ada aku nak istilah aku dulu ada redai, aku tuai redai. Nadai bunyinya tu. Sebab dalam setiap ikut orang pengalamannya berbeza-beza. Kayaknya lah. Jadi mungkin pengalaman aku bandu lain, pengalaman Sida bandu lain. Sida lebih lama gitu dalam benda-benda yang macam tu, dalam pembikinan konten. Jadi when get to know them, you get to bersama Sida ya. Ini adalah salah satu peluang yang memang aku nak sia-siakan. By the way, thanks a lot first of all to Vidasi. Sebenarnya video tu nak sponsor by Vidasi. This video is by my only me sebab aku mesti nanya oleh aku vlog Sida benda. Okey je, tak ada masalah. Video yang sebenarnya adalah bak TikTok. So nanti kita akan ada nama benarnya video ya. Kita stay tune bak TikTok aku. Aku akan post 2 video bak TikTok. And then thank you also to Malacca Boy for texting me, for inviting me to join this wonderful event. I just can say it's the best experience and also it's a lot of senang to be choose from this entire Sarawak. Beribu-ribu orang Sarawak tu, berpuluh ribu, beratus ribu. Jadi aku yang dipilih. Jadi rasa ya sangat-sangatlah teruja lah. Memang teruja, happy. Siapa nak happy kan? But yeah, that's my apa yang aku rasakan. I think that's all for today. Thank you again bagi kita yang dah melihat video tu. Thank you for stay tune sampai habis video tu. And I hope to see you guys again in my next video. Bye bye.